Pepper Shea Kape. Okay. Meron tayong Shea Kape. business na Argentina. Okay. Tapos may apat na itlog. Itlog. At apat na piraso ay 5 pirasong beef at saka mami. Okay. Mami, chicken at saka beef. Tapos ang bagas kaya, anong brand? Kilo. Anong brand? Anong brand? Rice. Tiger Premium. Anong brand? Tiger Premium. Tiger. Okay, Tiger. Maray na klase. Kung NFA. Ito na. Yan. Ayan, oh. Ayos. Mabuhay. Bulusan, bangon muli. Ayan. O yan siya. O. Tinanindo yan ha. O reverse osmosis. Water refill. Ayan ha. 2 days na yan din pinagpadarakan RHQ via Engineer Obrigado. Ayan o, nalindo o.